Oria ndagitari mutaaramu ni akwariria na njira ya ndene gukonie kurigita menopause. Baraba ingi kinyari hapa kono daktari batiwa bakinindi medication na kwebo baraba ingi baina symptoms ya tuke severe muno na igatweka niko need treatment. Kwa treatment no ya ino cia menopausal changes ka symptoms chomba kwa ire either niko need dawa kana niko need some lifestyle changes kana just the mere counseling na awareness ikawa ni utetheria. Noe utiomba kumenya kethe nuko need medications inu kana ni exercise yake mwankare pengine kwa ni daktari kenda amba kwadhuranira. Tia turaithe medical treatment ya menopausal symptoms. Tabora tugira ti ekoroba onde kwa bakini medical treatment. Lakini kebara bone wabuna iba kwenda medical treatment kwena different types ya medical treatment. Orikanaria twaragia mantu ma menopause tugire menopause ejana ya nontu bwa kwegwa hormones especially estrogen ni ndamite nikyo itumire taga symptoms. Kuria mwekora kathi koni daktari na ko need hormonal replacement omba kwegwa kenindi either ndawa inu cia hormones ireka wiki replace the hormones estrogen kana okaya kwethirwa mwekoro are na still na uterus kana itarutwa no iwe kinya kiongerwa type of other hormones ina twitaga progesterone. Ino igateithia kurigiria other side effects ira ciomba kuyania pengine ukegwa aritumira estrogen ake. Lakini ndia daktari waku akuona akweresa ni type ya hormone iriko ira ugomba kuigwa kinenkerwa. Na oti ekorobonthe ba qualifyaga kunenkerwa ino hormone replacement kwa ugure daktari akona akuruthira ithimi na akona kethira kuri kire kumba kuwa kumba kuwa kiwage kirigeria kia kumba kuwa utumba gutumira ndawa ino cia hormone replacement therapy. Riatu wa tare mwekura ku need hormone replacement ni kwegwa tarira kwa mwekona kwa na kwegwa aina bone pains kana konania mendende awende kuwa ni konania itire na inya nontu wa lack of estrogen na tuka pengina utuika are risk ya kwegwa akiwata fractures cia bones. Hormone replacement ne tethagiria inya kurigiria the fractures na kinya kurigiria inuto kurugaga ni hot flashes. Kore na another type of medication also ireitare na hormones na cho kinya ukaya kwegwa mwekora tiomba gutumira irushie na hormones nontu bwa pengine reasons mwanya pengine nontu bwa blood pressure kana ukegwa wena thina cia nkoro no kwena other medications omba kunenkerwa na chika wikirigeria those side effects ya menopause. Kore sho nyako mbako wa bantu akunenkerwa ndawa cia kumeria kana shindano okwa wena problems ima kwe option ya kunenkerwa cream irachomba gutetheria kirinjira ya uchiari mono kaya kwethera mwekoro na kwegwa are na problem ya kwegwa raba kuonana kwa ena problem jira ya uchiari kwe creams ya chomba gutetheka chomba kumutetheria na kurigiria symptoms.